turabasuje kandi tubaha ikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu hano kuri Buhuru Boy TV. Uyu munsi tuje ahangaha, ni ukuvuga ngo aka kanya tuje ahangaha kugira ngo tubagezeho inkuru igezweho muri aka kanya, cyane cyane ku bakunzi n'abafana b'ikipe y'igihugu ya Brazil. Mbahaye ikaze, njye nitwa Olivier Harerimana, kandi subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Ni ukuvuga ngo igikombe cy'isi cya 2026 kirabura iminsi mike cyane, iminsi itageze no kuri 30, kubera ko n'ukwezi ni kunini dukurikije iminsi irimo kubura. Ni ukuvuga ngo n'ukwezi ntabwo kugezemo kugira ngo igikombe cy'isi gitangire, kubera ko kirimo kubura iminsi mikeya. Muri iki gitondo cyo kuri iyi tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nibwo federasiyo y'umupira w'amaguru hariya muri Amerika y'Amajyepfo, ni mu gihugu cya Brazil, nibwo itangaje ko Neymar nyuma y'ikibazo yari yarahuye nacyo, ikibazo cy'imvune, nibwo federasiyo itangaje ko nyuma y'ikibazo uyu mukinnyi Neymar Junior dos Santos, nyuma y'ikibazo yari yarahuye nacyo cy'imvune, uyu mukinnyi nawe ari mu bakinnyi bahamagawe n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Brazil. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni inkuru nziza cyane cyane ku bafana n'abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Brazil, kubera ko kugira umukinnyi umeze nka Neymar muri squad, noneho akaza ari umukinnyi ufite izina, ni ukuvuga ngo kumugira muri ekipe y'igihugu ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane, kubera ko adversaire kuba azi neza ko harimo umukinnyi ufite izina rikomeye nka Neymar, ebana ni ukuvuga ngo nawe azajya yinjira mu kibuga ari kwikandagira. Byamaze kwemezwa neza ko rero Neymar ari mu bakinnyi bazitabira igikombe cy'isi cy'uyu mwaka wa 2026. Iyi ngiyi ni inkuru nziza cyane rero ku bakunzi ndetse n'abafana b'ikipe ya Brazil, ikipe y'igihugu ya Brazil, by'umwihariko abanyafurika benshi. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ikipe y'igihugu ya Brazil ifite abafana benshi cyane bakomoka hano muri Afurika. Aya ngaya ni amakuru yaragezweho muri siporo. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni inkuru buri wese agomba kumenya, kubera ko bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru. So ndabashimiye cyane rero, mwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo buri munsi tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Njye babateguriye iki kiganiro cyangwa se aya makuru ni Olivier Harerimana cyangwa se Buhuru Boy. Mujye mwibuka gukanda subscribe muri benshi, ubundi nanjye mume ku mafaranga, kubera ko biba byamvunye kugira ngo mbabonere amakuru ameze gutya. Ndabakunda cyane, reka twongere duhure mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.